Iyang okay panipon malan mo na nagsokon pon peyu wow kisunan kan ko nanalang ko na kanyay ko wow choro rong sa panmachayan kop na Korean kop na speaker and legislature storm ko pong lapalabakan nan banyan siya mumot sa government o John Paul peyu sa pajawan luka kupuran korasong nan sa panmachayan roman ramos. Ngay sa Nicolas Mekan, pajawan kalalay kukurakan, autapan sa panmachay roman ranoj. Hoya charalakan sa panmachay rongkan kanyo, kanyan sa Costa Women Group, pajawan alatir sawas, sa Australian Embassy, Koreaw, sa panmachay Condition Micronesia, epasan pajawan alatir sawas sa US Department of Education, Kasulo, sa panmachayan main kabasakap mepit kapin salit na soma coronavirus ta COVID-19 saktuang o kapayo yeran na sandang and wain ponpe. Rong sang kolonya wain ponpe. Kalian rong nan sa panmachayan region ponpe pachawan na lagyan rong sang kalian Australian Embassy mepachanan wain ponpe yapersan. Makasaneta may right Queen and Lee and sa COSPA ye sa COSPA Women Group SPWG pachawan alatir ew sawas na kan pachawan waiteto pantara kay program TAP mauya kusan sawasakan mekanyan Australian Embassy kin pachawan tapwen kenyang muya sawasan kaitan wasan kausanakan nan wainepesan. Sawas ta Grand Watch Paspacha ni Chala Nen ketua walapo ke Riay sak wano sent pay sak limang Mekwen yang sawasa O yata tate kata mas tamen Pero awakan Ang nukaw na ken kapinsalet ta sumaw Coronavirus ta COVID-19 sak tumaw Meranwat sampa susupay Palian sa COSPA Women Group pachawan alatir sawas sa Australian Embassy. Palian sa COSPA Women Group SPWG pachawan yang wiki tayran Queen and Lee. The Queen Riley niya o sawasan monuwat kan pachawan painta tipsam taytay kan merasam mesinen taytay lapin ko o saman menananakan mekanyang sawasaw yakan mas te men para awakan. Koreaw ay saban na chay roman ranwach pansang palikar kwen ponpe. Saban na chay kalajan Micronesia epesan pachawan yang eraleti sawasan moni sampalyan US Department of Education dan Coronavirus Aid Relief and Economic Security Act, CARES Act. Iray sarikan merangkap yang ada sawaswat ye iray sarikan mayang Jawa School wat nan semester and spring reakit riyasa kakale perkrant saiking Jawa sapul ho iray lakan mepa pajawan yang kan kela school len nan sampungan nasi sa puanaw riyakit riyasa. Nintuan tam na sansan me pajotan sa waswas pan pajawan japta pajota niya June isak puanaw riyakit riyasa. Kasuluan sa panmanchay roman ranwat yay mebitmen kapasakap te update ang kapinsalet te soma coronavirus. Sa panmanchay retyon ponpe pachawanan netyan rongkan sangan men kapasakapakan mebit kapinsalet te soma coronavirus te COVID-19 saktuaw na uyakapan law ranwat.
Nintuan taman sansan nan men kapal sakabakan me pacatar ni cune isak riau ketria isak kasaletar me wan coco naramas me pacawan yang ada di kapanen somawat nan sampa pacoyat ni aramas isra palok nen takut demak nan puan wan aramas watch haramas palok nen isukut demak kuya paman me pacawan kabin saletanar temenar o irai ramas me pacawan maular irai ramas silirat palok walnen walukut riyakul makaman nanway na markat ay United States rai me pacawan yang eraleti kapanen so mawat rai ramas riyara pamen walukut tuwabuki eksilman o irai ramas loknen takut walukuk isliakan silman me pacawan kabin saletanar temenar o me pacawan maular rai ramas wanen walok nen dimakut silibut wapuanaman nan way naway irai ramas me pacawan yang era leti kapanen somawat rai ramas wanapu waliakan riyaman me kisman pacawan kabin saletanar temenar o me wana purya kaman me pacawan mauna nan moin kwan irai me pacawan yang era leti kapanen somawat irai ramas puku waliakan silman me nimman me pacawan kabin saletanar temenar o me puku wana silman me pacawan mauna robot piltaula wasaleta me nan moin Saipan dan Northern Marianas Island irai ramas liakan me pacawan yang era leti kapanen somawat meriaman me pacawan kabin saletanar temenar o me tuaman me pacawan mauna o wen China irai lakan me pacawan yang era leti kapanen somawat irai ramas walnen silukat dimakisman me pakut wana pus liakan paman me pacawan kabin saletanar temenar o me isinen walikat silukui wana kaman me pacawan mauna poen pil pacawan sansalang way pakanen pampe meleleto ranwat sailin jaka kapanen somawat pacanan pampe o bilang aku ikan en nanagasamwat o kansak lan sakal macay ranwat jayran masanlangan pampe Ulan kami minipit silu poin cisuk lakwano minit may sakay may isang ngalangan kami minipit poin walo klak riyaw minit riyaw sak riyaw mo rin sawas ulan kami minipit riyaw poin wano klak walo minit riyaw sak limang mo rin sawas ranwa jang ban musang ban masan inate isak laruya isak ilok lukin pay na kami minipit limang nen wano o pan tapokin yang aku kacau o pan pilmia ngelen na isapa ninsaw chikan ranwat lelaka pan mimi palmasan na taisak leruya isak iloklekan paina pan mimi ni pilmao len wano o pan mia marmarakan kacau o kay wasa walang namranaya mimi ni tigruwal isak silu walang namran mensang ranwat Mimi ni tegresi saklima. Sasongan kacau memuratin na rai na warya isakayo mimi ni insis silu poin sarapayo o wan sasongan kacau memuratin na sampungwat mimi ni insis 5.5 walo. Kacubin nan kirlak lakwano minit paisa riyaw ni sauchip o pilkan takatak may saman lakap lakwano minit isakayo ni maysa. Main ko yung macakan autapan sapal macay rongan ranwat kalanganin kuburan koras o kasalilya.
Thank you.